دسته سربخویا مافه کرێکاران لە ئیرانê کیڤەیە گاوا دوو فەرمانگehên حکوومەتê یەک دەمی دا ئامارên cuda ji erd û esman dibêjin. Mesela pizîşkî dat li Îranê dibêjîtin di salekê de 2000 kirêkar di kar dayet mirîn. Lê Wezareta Pizîşkî tiştekî dî dibêjîtin, dibêjît nexêr 2000 bitinênîne belkû di salekê de 10,000 kirêkar di kar dayet mirîn. Boçî dîvdaçûn bi van keysan nahête kirin? Aya karê vansaziyên serbexwe li Îranê çi ye? Boçî şertên kar li Îranê nahêne dîvdaçûn û başkirin ji bo kirêkaran? Van pirsan ji hêjayê dara natiq çalakvanê siyasî û şarazayê karûbarên Îranê ji Brukselê dipirsim. Hêjayê dara tu bi xêratiya Kurdistan 24 amarên Wezareta Dad û Wezareta Tenduristiyê li Îranê şokê nerin. Mesela çawa dibîtin du fermangehên hikûmetê di yek demê da du amarên ji hev cuda li ser bûyerekê bêjin. Mesela pizîşkî da dibêjîtin 2000 kirêkar di salekê de mirîne. Lê Wezareta Tenduristiyê dibêjîtin nexêr 10,000 di salekê dayet mirîn. Kîş rast e mesela? Hewa çi dîvdaçûn bû vê mijarê kiriye? Hîn çi dizanin li ser? Bêşek her wek hûn dizanin ku mixabin bi hegera vê sîstema daxistiya desalatê di Îranê de tu car amarên fermî û rastîn nayne bilavkirinê. Ne tenê diwarê babêjim giyan li destana kirêkaran de belkû di tev warên dîke şwe ew amarên ku amarên rastî ne tu carî nayne bilavkirina bi hin heger û delîlên xwe siyasî, aborî û ew rewşa dayixistî ku di welat de heye. Bêşik ew amarên ku hatinî bilavkirinê bi taybetî ya ku maawinê bezî bêhdaşta Îranê de çend rojên derbasbûyî de bi awayekî fermî ragihan ku ew amarên ku berê hatinî ragihandin ew ne amarên rastî ne ew di rastî de di yek salê derbasbûyî de pitir ji 10,000 kirîkaran giyanê xwe ji dest da. Belkû ew amar ne tenê rast e bigire zêdetir ji wê yekêşe ya ku hatî bilavkirinê. Belkû ew 10,000 mirovên ya babêjim kirêkarên ku bi an hegerên ku we destpêkê de jî bi durustî îşare pê kir giyanê xwe ji dest danî ew tenê ew kesin yê ku hatinî bîmekirin di waqe de. Belkû pitirî wan kesên ku giyanê xwe ji dest didin bi wan hegerên ku bi durustî we îşare pê kir bi taybetî nebûna ewlehiyên lazim û ew kêmasiyên ku di warê babêjim teknolojiya û ew tiştên ku ew amêrên ku di saxt û sazan de bi taybetî istifade jê dikin pir kewnin û bi roj nayne kirinî û nayne updêtkirinî û ji aliyekî dîke şwe li waqê de ew çavdêriyên ku lazime bi ser van amêr ve bi ser karûbarên bi taybetî kirîkaran di navendên kar de nayne kirinî ewana delîlên herî sereke ji wan kesên ku giyanê xwe ji dest didin û wekî me îşareş pê kir ew kesên ku di vê rewşê de bi taybetî giyanê xwe ji dest didin eger bê wan dîv amarekî rastî bigelî re rastî de ew kesên ku ne hatinî bîmekirin jî giyan li destana wan gelek pitirtir e ji wê amare ku hatî ragihandin. Başa hêjayê dara boçî sendîka kirêkaran saziyeke serbexweya li Îranê bi karê xwe narabîtin boçî van kirêkaran bîme naket boçiyên canê xwe ji dest den di kar da dîvdaçûna bûyeran naket boçî malbatên wan nahêne qerabûkirin. Boçî her wiha li ser vê amarê jî hîç tiştekî negotiye mesela nabêjîtin amara aya pizîşkî dat rast e yan jiya Wezareta Tenduristiyê rast e boçî bêdengin mesela. Bêşek ne ya amara tugek ji wan navendana rast niye bigirek gelek ew birenê ku bi hadisên cûrbicûr li ser kar têne kirin gelek pitir ji wan yê ku ragihandinî ama wekî me destpêkê de ji îşare pê kirin mixabin bi hegera daxistîbûna rewşa siyasî û ew sîstema daxistê ku di Îranê de heye ne tenê rê bi tu saziyekî serbixwe nade ku hem çavdêrî bikin ve hem amarê rastî divê derheqê de bêne ragihandin bigire bi hegerên siyasî, aborî, civakî û ew rewşa aloza
با بتایبەتی ڕەوشە خراپە ئابووریە کو تو هەندێرە وڵات دەهەیی ڕێگرە لەوێ ئینکێ کو ئەو ئامارên ڕاستی بینە بڵاوکردن و ئەساسا ناتنێ کریکار نایەنە بیمەکردن بگرە دەمە حادسەیەکی هەنێکیژی بوانە تێتە پێشێ ئەونا بە تو ئاوایەکی نایەنە قەرەبووکردنی یعنی دەمە کریکارێک لەبەر گیانێ خۆش دەستەدا ناتنێ دوارە ئەدارەیە بیمەوە نایەنە قەرەبووکردنی بگرە پشتی مەرەناوی کریکاری ڕەوشا وێ ماڵباتێ لەگەلە قەیرانێ بنگەهیە جواکیرە بە تایبەتی بەربەرور بە لەبەرەوەی کو لەبەروێ ڕەوشە خراپە ئابووری تا نان ئاوەرێکی وێ ماڵێ ئەو کەسێک و بەرغێوکەری وێ ماڵێشە لە ڕاستیدا جانێ خۆش دەستەوە و جیالیە چ سازیەکی سەربەخوان دەوڵەتی و هەریمیە لە ڕاستیدا نایەتە ساپۆرتکردن ئەو ماڵباتە و چ پشتگیریەکشی ئەساسەن بەوان نایەتەکردنێ و بەروێ هێندێ تە دەبینی دەمات بە ئاوایەکی کوور دەچینەوەوان ئامارین گیان لە دەستان ئەوان کریکارانە بەوان ئەگەر و دلیلین کو وە دەست پێکرده بە درستی ئشارە پێکرده ڕاستیدا یعنی جواک بەر بە کریزێکی گەلێک کوور و بنگەهیندا بەربەرو بووە و بەڕاستی ئەو ئامارên ku têne biravkirinê û ew rewşa ku îro rojî bi taybetî kirîkarên de Îranê de gel ber we rewşekî pir aloz û krîzavî ye. هێژای دارا مەسەلا سەپاندنا سزایên جور bi curên Yekîtiya Ewropa Amerîkayê çi karîgerî li ser jîr û jiyana xelkê asayî li Îranê kiriye. Her çi qas ev serokkomarê hate serdesalatê gotî ez ê rewşa jiyana xelkê asayî xweş bikem, jiyana kirêkaran dê xweş bikem lê tiştekê wiha di rojevê da di qadê da kesê nedît. Ev demekî da ku alozî dihêne çavarêkirin bi taybetî هجمارێکە دیە سزایên ئەمریکی و ئەوروپی لەسەر ئیرانê ئەگەر هاتوو نەگەهشتنە ڕێکەفتنێ لە سەرگەلێک پرسان بە تایبەتی پرسا ئەتۆمی و ئیران ژی دبێژیتن وڵاتên ئەوروپی بێمنەتن ئیران ji هەندێ ماسترە ku li pêşiya sizayên van welatan bixendiqîtin. Heta kengî de îran li ser yeka xwe bît heta kengî îran danpêdanê bixendiqîna awbûriya welatê xwe naket û gelê wê bajê bidet. مقابن پتریج چار دهک دستالداریا به رژیمی و به هگر آن سیاست شاش و غلطه رژیم کمار اسلامی ده اصل ناو دولتی ده اصل حرمی ده بوی هگر اوی هنده کو روز به روز رژیم کمار اسلامی ده اصل ناو دولتی ده طریق بکه و به فرحتر بون آوان سزای ناو دولتی به تایبەتی جالی اتحادیه اروپا جالی امریکا و جوالی ولات ناو دولتی به گشتی باندوره که راست لسر آبوریا ایران دانیا و ام دبینی که روز به روز دولت ایران یا بجم ایران به تایبەتی هم ده اصلا منطقی ناو دولتیه چه دوار دیپلماسی چه دوار اقتصادیه طریق ده که و روشا خراب آبوری ده هندر ولاده باندوره که راست لسر جوادیا ایران به گشتی دانه او ریجه هلاوسان روز به روزه دچی تسر ریجه بیکاری و او هلاوسانا بیکاری گرانبور کمتر بون یا بابجم جدستان بهای دراوی ایران لراستی ده همه آوانا بوی سبب که نتنه تو چالاکی اگه فعالیت که آوا برفره دوار آبوری ده هندر ایران ده امنا بینن بوی باعث بیکاری که زورتر ده نوا جواکی ده و همه او قیرانه و او کریزانه لراستی ده یعنی باندوره که راست لسر جوادگاه ایرانی لسر مالبات به تایبەتی هجار و فقیر کو پشکه که هر زور یا جوادگاه ایران نهاد بن هیلا هجاریه ده و خلق گلک به زحمت نها بو پارینانه کی روزانه خوا دبی قاسی 17 ساعت 18 ساعت 12 ساعت کار بکن که حتی کار جینیه همه آنها بیا باسیوی یکی که استرس نگرانی تره بیجم بیهیویتی روش به روش به تایبەتی دناوا نفشا جوان ده زیده تر بباو او یکی باسیوی یکی برکو سرهلدان با بیجن او نخاشین جواکی او کریزا جواکی روش به روش دناوا باشه هجای داره بکرتی برسواوی پرسی بدش کرما خوهون چاوری رکو ئەمریکا و ئیران دەست بدانوستاندنێ بکەن لەسەر پرسە ئەتۆم ئەو بەرنامە یانژی ئەو پلانە ئیرانی ئامادەکری دێ پلانەوان چ بیتن ji بۆ دانوستاندنان ئەگەر هات و ڕێکەفتن چێ نەبوو هین چاوەڕێی هێرشێکە دیە ژنیشکاوای ئیسرائیلێ بوو سەر ئیرانێتکەن ئەvê carê دیسا bi hevkariya ئەمریکا ji kerema xwe بکورتی
به باور من بالبرچاوگیرتن آن ازمون 14 در سالاداری کمار اسلامی نتنی رژیم کمار اسلامی خالگل یاسا و رسای ناو دولتی ریک ناخه از سر به باوری مکو از پر به زحمت بینم ریکوتن اک دنابرا ایران و آمریکای ده و روجوی و اگر ریکوتن اکجی چی به او ریکوتن اکی دمکیه جبر کمار اسلامی به تو آوائی کی پابند یاسا و رسای ناو دولتی وان توافق کوتی تکرنی نیا هم حولو تلاش رژیم کمار اسلامی او به دستینانا چک اتمیک و او جنتن عالی دولت آمریکا و اسرائیل و برکوج عالی جوادگاه ناو دولتی و نهایت قبول کردنی او به باور من هیدی یعنی بابیجم همان رژیم کمار اسلامی بر به آوابونی چی توا و ام شاهد کریز انگلک بر فرحتر ببین به وان سیاست کو ایرانی گرتی پیش خود پاشه پیش روزه ده گلکس پاس هجای دارا ناطق چالکوان سیاسی و شرازای کاروبارین ایران جه بروکسلی هر هبن